Dobar dan, deco. Danas ćemo pričati o apsolutističkim monarhijama. Na početku da razjasnimo šta su to apsolutističke monarhije. Apsolutistička monarhija je oblik centralizovane države u kojoj vladar ima jaku vlast, u kojoj vladar ima svu moć u svojim rukama, u kojoj on je taj koji odlučuje bez obzira na ostale državne institucije. Jaka vlast vladara bila je osigurana pomoću snažne vojske i državnog aparata, a upravo i na čelu vojske i na čelu državnog aparata nalazio se sam vladar. Ova monarhija je nasledna. Šta to znači? To znači da potomci vladara su oni koji nasleđuju vlast. Koji su to primeri apsolutističkih monarhija o kojima ćemo govoriti? Francuska, Engleska, Pruska, Austrija, Rusija i Španija. Francuska. Početak apsolutizma u Francuskoj je u vreme vladavine kralja Luja XI, koji je vladao od 1461. do 1483. godine. Luj XIII, koji je vladao od 1610. do 1643. godine, predstavnik dinastije Bourbona, učvršćuje apsolutizam u Francuskoj, što nastavlja i njegov naslednik Luj XIV. Vratit ćemo se na 30-godišnji rat o kome smo govorili u prethodnoj lekciji kada smo pričali o reformaciji i verskim ratovima. Tada Francuska pomaže protestante kako bi oslabila svoje protivnike, katoličke zemlje, u prvom redu Sveto rimsko carstvo i Španiju, i na taj način pokušava da osigura i poboljša svoj položaj u čitavoj Evropi. Vrhunac apsolutizma, kao što sam to malo pre rekla, je za vreme vladavine Luja XIV, koji je vladao od 1643. do 1715. godine. Ratovi koje je on vodio i nekontrolisano trošenje novca na dvoru, pošto je on uživao u raskošnom životu i čak je i voleo da gradi raskošne građevine, dovode do finansijskih problema države, a upravo te neuspešne reforme, izgubljeni ratovi, produbljivanje krize, dovode do revolucije krajem 18. veka. Ovdje na slici prikazan vam je Luj XIV kako je izgledao. Možda vam je čudna malo za današnje prilike moda tadašnjeg sveta. Luj XIV se često pripisuje izreka "L'état c'est moi", odnosno država to sam ja, i upravo su na taj način njegovi protivnici želeli da naglase snagu njegovog apsolutizma. Inače još je nazivan i kralj sunce, a poznat je po tome i što je sagradio čuveni Versajski dvorac sa svim onim njegovim vrtovima. Luj XVI je bio jedan od apsolutističkih monarha iz dinastije Bourbona. Oženio se Marijom Antoanetom. Koja je bila Marija Antoaneta? Kćerka Habsburške carice Marije Terezije. Zbog raskalašnog života, koji je Francusku doveo do teške finansijske situacije, oni su oboje svrgnuti sa vlasti tokom francuske buržoaske revolucije i pogubljeni na giljotini, i o tome ćemo govoriti u 7. razredu kada budemo pričali o francuskim revolucijama, promenama u svetskom poretku, a ovdje na slikama su prikazani Luj XVI i Marija Antoaneta u svojim raskošnim toaletama. Engleska nije bila tipična apsolutistička monarhija. Zašto? Setite se Magna Carte Libertatum. Početak apsolutizma je u vreme vladavine kralja Henrija VII, osnivača dinastije Tudor. Međutim, razlika u odnosu na ostale apsolutističke monarhije i Englesku upravo je bila u parlamentu koji je ograničavao vladarevu vlast još od Magna Carta Libertatum, odnosno Velike povelje sloboda 1215. godine, koje je doneo John bez zemlje, i vrlo često smo napominjali da je Engleska prva parlamentarna monarhija. Ona je bila vodeća ekonomska sila zbog svog geografskog položaja i bogatstva koje je crpela iz Novog
sveta. Kralj Henry VIII. O njemu smo pričali također u lekciji o reformaciji. Ovo smo rekli na prošlom času, ajde da ponovimo. Na tronu Engleske naslijedio je svog oca kao drugi monarh iz dinastije Tudor. On sam bio je okrutni apsolutista i proglasio je sebe kraljem Irske. Na taj način je nasilno proširio državu, a polagao je i pravo i na tron Francuske. Zbog toga što mu papa nije dozvolio da se razvede od prve žene, osnovao je, kao što smo to već rekli na prošlom času, englesku anglikansku crkvu i u potpunosti se razdvojio od rimokatoličke. Kraljica Elizabeta I, koja vam je prikazana na slici desno, je bila posljednji vladar dinastije Tudor. Međutim, vreme njene vladavine naziva se Zlatna elizabetanska era, jer je tada značajno rasla ekonomska moć Engleske, a cvetale su i nauka i kultura. Znači, država je cvetala na svim poljima. Ona sama govorila je 6 jezika i bila izuzetno obrazovana. A najveću popularnost u narodu je stekla posle pobede engleske flote u pomorskim bitkama protiv španske flote, španske armade Filipa II. 1588. godine, a smatralo se da je španska flota, a i bila je do tada nepobediva. Pruska. Ona postaje najsnažnija država Nemačkog carstva za vrijeme vladavine Friedricha Wilhelma iz dinastije Hohenzollern. Tada jača državni aparat i vojska, podstiče se razvoj proizvodnih kompanija, a disciplina i poslušnost kao najizraženije osobine Prusa dovele su do uspona države. Znači, oni su se oslanjali na disciplinu. Vidite. Nikako nećete da poslušate da je disciplina izuzetno korisna i dobra osobina. U okviru Svetog Rimskog carstva, što je bio zvanični naziv za feudalnu državu nemačkog naroda, Pruska je osnovana 1618. godine ujedinjenjem kneževine Brandenburg i vojvodstva Istočna Pruska. Friedrich Wilhelm je ostao poznat po tome što je olakšao putovanje rečnim tokovima unutar Pruske i time je dao da se izgradi sistem rečnih kanala. Ovi kanali se i danas koriste. A sama dinastija Hohenzollern je dobila ime po dvorcu koji vam je prikazan na fotografiji, koji se nalazi u okolini Stuttgarta. Druga nemačka država, Austrija, je država obeležena vladavinom jedne dinastije, dinastije Habsburg, i zbog toga se najčešće naziva Habsburška monarhija. Ona postaje velika sila pobedama izvojevanim u ratu protiv Turske. Marija Terezija bila je jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom. I to uspešno 40 godina. Da bi ona došla na vlast, njen otac je promenio zakon po kome do tada žene nisu mogle da nasleđuju presto. Za vladavine Marije Terezije Austrijsko carstvo doživljava krupne promene i pre svega na ekonomskom planu dobija odlike moderne i geografski velike države. Modernizacija Austrije ostala je donekle u senci isto tako snažnog napretka njenog severnog suseda, o kome smo pričali malo pre, a to je bila Pruska. Rusija. Uspon Ruskog carstva vezuje se za vrijeme vladavine Ivana IV. Groznog, koji širi državu ka Sibiru i Crnom moru. Kakav je on tip vladara bio i da je bio apsolutista, najbolje govori i njegov nadimak, Groz. Malo vam zastrašujuće izgleda, jel da? Godine 1613. godine na vlast dolazi dinastija Romanov, koja je vladala sve dok Rusija nije postala republika do 20. veka. Znači, ova dinastija je Rusijom vladala više od 3 veka, a početak apsolutističke monarhije i modernizacije države vezuje se za njenog vladara Petra Velikog. Petar Veliki pobeđuje najveće neprijatelje. To su bili Švedska i Turska. On je proširio granicu države ka Baltičkom i Crnom moru, odnosno ka krajnjem istoku Sibira, i tada Rusko carstvo
izlazi na neki način na pozornicu evropskih naroda i postaje jedna velika svetska sila. 703. godine Petar je naredio početak izgradnje nove prestonice na ušću reke Neve u Baltičkom more. Taj grad nazvan je Petrograd ili Sankt Petersburg i na izgradnji je radilo više od 20.000 radnika iz čitave Rusije, ali i zanatlje iz zapadne Evrope, zbog toga što je on hteo tu da ubaci dosta modernizacije, tako da kažem, da napravi jedan moderan grad i da ubaci različite evropske stilove. To je danas jedan od najlepših gradova čitavog sveta. I prikazan vam je na fotografiji desno. A naravno na slici levo je Petar Veliki. Sad Španija. Kada smo pričali o velikim geografskim otkrićima, rekli smo da je Kristoferu Kolumbu put sponzorisao Fernando Aragonski i Izabela Kastiljanska. Sad upravo u 15. veku ujedinjenjem Aragona i Kastilje nastaje Španija. Vrhunac moći ova država dostigla je velikim geografskim otkrićima, kada je se znatno proširila njena teritorija i na prekomorske teritorije, a najveću moć je dostigla za vreme vladavine Karla V. 1516. do 1556. godine je on vladao, a on je bio sin Filipa Lepog i Juane Lude. Pošto je i od oca i od majke bio naslednik velikih poseda, znači i od strane španskih vladara i od strane Austrijanaca, Habsburgovaca, on postaje vladar Austrije, Nizozemske, Italije, Južne Nemačke, Burgundije, Sicilije i Sardinije, a vladao je i kolonijama u Americi, Africi i Aziji i tako on postaje najmoćniji vladar Evrope tog doba. Znači, 1516. godine dobio je špansku krunu i bio kralj Karlo V, a 1519. godine dobija i krunu Habsburšku i postaje car 1519. godine Karlo I. Znači, nemojte da vas buni, negde je Karlo I, negde je Karlo V, ali govori se o istom vladaru. Za njega je važila izreka da u njegovoj državi sunce nikada ne zalazi. Šta mislite zbog čega? Ne zato što je uvek bilo lepo vreme, naravno, i što je uvek bio dan, nego zbog toga što je prostranstvo njegove države bilo toliko veliko, znači obuhvatalo je ovo što smo nabrojali, a svakako i druge kontinente gde su druge vremenske zone, pa je tako uvek u nekom delu njegove države bio dan. Karlo V je bio vladar Španije od 1516. rekli smo do 1556. godine, kada je vlast predao svom sinu Filipu II. Vladao je velikim delom Evrope jer je bio najznačajniji naslednik trona evropskih država. A deo države, znači Filip II, njegov sin, je vladao ovim delom koji je Španija i pripada španskim posedima, a drugim delom njegovog carstva, Svetog rimskog carstva, vladao je njegov brat Ferdinand. Francisco Pizarro, pričali smo o njemu kada smo govorili o otkrićima, ali da se podsjetimo, bio je najčuveniji španski konkvistador, odnosno osvajač teritorija na Novom kontinentu, osvojio je carstvo Inka i osnovao današnji glavni grad Perua Lima, a za otkup posljednjeg cara Inka, Atahualpa, tražio je sobu punu zlata i 2 sobe srebra.
Ono zbog čega ćemo ga mi sada ponovo pomenuti je da je on bio desna ruka Karla V u osvajanjima novih kolonija i osvajanjima novih teritorija u Južnoj Americi pre svega. Sad ovo su pitanja koja ćete uraditi za domaći. Osim što ćete pažljivo odslušati ovu lekciju, ja vas molim da pažljivo pročitate ovu lekciju i u udžbenicima zbog toga što ima dosta podataka, ali ja sam se trudila da vam to na najjednostavniji mogući način prikažem, ali prosto ovo je jako važna lekcija upravo zbog daljih procesa koji će se odvijati u Evropi i u svetu i o kojima ćemo učiti. Prijatan nastavak dana vam, deco, želim.